عندها هذا دفينا بيان سور ما تركوتي كرا لا جي اس كا ما إلا كرا داوية فقد اون انفورماسيون هكذا كيني كان تورا ما تبغى ماذا ونسيت يدفكا لا جي اس كا ذي لا باج فيسبوك ينس ذا شي قال suite à la sensible recrudescence de la pandémie de Covid-19, quelques membres du club viennent d'être testés positifs. Parmi eux figurent 3 joueurs, Shannan, Meddan et Ben Zayed. Nous leur souhaitons une bonne et rapide guérison et nous appelons nos supporters à faire preuve de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures préventive. Donc دوكيني يديفون صور لا جي اس كان يدي قارن باللي 3 لي مومبر لا جي اس كان دونك يوضن يطف الكوفيد كيني فوالا تنشفر بين سلعجلان ودا اسمه ننسن انواوي كيني دونك نند سي شانان مدان اكد بن زايد شانان مدان أكد بن زايد تستي بوزيتيف على حساب كان يزيدنا هاد نولي وزرا غير مزمر هذا تسالي لاباج كيني ما تصوضا هذا تسالي هذا دواليم دواليم ذا شدنا لا جي اس كان دي لو تكست كيني تدواليم إيا خير فوالا voilà, il arrive, voilà, surftier, voilà, information, suite à la recrudescence de la pandémie de Covid-19, quelques membres du club viennent d'être testés positifs, parmi eux figurent 3 joueurs, Shannan, Meddan, Ben Zayed. Donc voilà, la GSK. Nous leur souhaitons une bonne et rapide guérison et nous appelons nos supporters à faire preuve de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures préventives. Voilà donc l'information idéaline à quand دي الوقت هي نخدم ليميسيون هاكيني براتيكمون تغلي دي 20 مينوت فوالا يمين نبدا ليميسيون براتيكمون يتغلي لانفورماسيون كنتظر مني غنكوني اقلا نسوي يسال كان اوفيسيال اي